What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shenamna. Willie, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Namu Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. Ebusia for me mama akwaba shonko ede eba too much GH so muni aba na ama uza metimi just say na yedi nhimwa na ebusia for ensema ekoba ewo omanyimu dedika na mede eba pesomo na meko ensem no Reverend Isaac Owusupempa wabekasa ede afa ne court case a ekoso eni senia akodro na se na yenia enim no na watwe mu no okopie mu ewo Accra Circuit Court ewo eyeni case ewo hodedada fa se wokotretin okonfo bagrada sisi a woye Evangelist Mama Patricia Odro Cranting na ebusafo eno ahuntemwa na se case fo pie mu eba yese wabro police for enteno ekoya another case counter chain court case no into two against court we bia next what so and in the other court na no na se wo kan ask them to see ano wo de abetu dwa ese se see the assistance no ne court case ba ko de obetimi ejina na mienim aka chega na for say ya squash I trust say ya po ebietu egu a say enka kosi agabiem enko bibia say ya ye no asem foforo kra asem trada kra nya asem biem na de toso mienu no so no bepra konkan akonima ma wo bi ehun say wono enebedi nkonimu mo san say enye no form so anye say buapayo bia na se wa hyeda ese wode eye no sofudie ni penidie ebe hunahuna manfo bi na nokura no ebe ba te se ye mampeni ye rana na akofo adokura betime din wadan se sa case nokura no enkosi bebia na wo ka kwani no ka de to aso se enkofo kuku dam bi big men bi ewo mayimu a wo mo enim nsem no pa wo kura aka ho bi enokopie mu ewo okofo ba agrada efie wa ekoba ne se ne wa ka edwemu a wo court awodo na it was a form send no aka ne nsem akosie na Ghana for say aso papa yi din en wo kwa kire identity and the court case ya squash pako na Ghana ha embeda into the public domain MOB ehun say na ego say asem no ko benia yeni adi kire wo court a prosecutor sidebeka won say wo mo study cases no be kan wana say wo mo amano another 11 counts to any case a cause 20 eba ne say ena afei de wono anum to wo ka say ya squash case no eba kwenti identity ena yante ena entempa so na mu beka ya wo mo court the last hearing and say na eba no na say woni mranti e kan ho the lies of Edubechi Nana Kwame Amo ohene by Japan na say wo mo a na case we wo mo bia na brown so e kan bi ena so nkopie mu e wo court wo mo hearing and lawyer Gary Nimakoso ejina enim edi nenim edi no ekoye nti say na court case no ekoye at say ya journey to the 14th of December ni ntimi anti we kire say case no akoye besi anakogina fa akon ya squash back no eni na magana for no won akakra say aso say no wo ka say odi akokudro so ka say mpenifu akese bi kukudamfo bi eta nechi as wo mu ka ho bi no ko dru agrada fie wo ani ebiem so no say man mpeni betime di no dance say case for baby na say case no ye di amanyosem ene edi ana say kwan ben so ene edi ye wo mu say ye say case awo court dia ye nka wasem pie san say ukoka na ukatsetia judge peni wote so a say contempt an ye de be chi na won so akoko edwemba ni niam no Ghana fo nyom ho ntia say efa ekwan ya Reverend Isaac Owusupempa ne case no akofa so san say na nko mu hwenim say enchiremu beba police PRO no edi prosecutor ne chi no na public
update no ekebe hu ensem no emu enmenu ana se ekoba se yete se ageni case no to the 14th of December na enwechi no yente se ya squash case ni bakwa na mpokra no ni 2 court cases na woko no ya kabomu aye na bakosi na ne lawyer Gary ni mako April no na se aye won wakakraba ni niam no Ghana ha ye wo bre ene se aye wo ya fa bre ne be kire nyamamu eyi ama ye nyan wo etiase se na tie bia no court case no cost 14th December wo mesa kwotena asem no 20 se ne be ko bia se sentencing be pa no na wieye no ene be hu blowman wo show we emuntine se agi kom ye ena Ghana for ye de betena se na ye de ni edi ensem nechi ni akohu se ne be ko na so se ne wo kasa se sia ba de si ye jane nsem no so de aka bidia ene ne se ya koye bibi foforo na se ye ntimi nsi so dua se we ena ekoso na se nye we ena ekoso de ne se bila for speculation na Ghana for ye nim ye eno ne be na mfa memu akosi se asem na ye de be ko ne puma sibre Ghana Omayi munso enkola no ho emebunu no so ho omo ehwe se ne be kodro bia no the judge peni no egina ye obesi ewo nsem ne be ye no ene be kire yesu ban a ebinum bedanity ewo oye omayi munse wo bi betimi asori efinifie afa emranti aka obi fufuro fie no de tu akọ agobo ne ntre no pa si form ne bere si form na menchire wo na wo de tu acheche wo akose fie empaniko ewiemu na no echire wasan abebrandehye etuo ewo ni social media platform na police force so eba se ebe chida ya sabro mu aka ho a na ye beka se squash case baako ebiemu nso no we win second case dia na se o mayimu yo amanfo bere na se koba ne se eba sa na obi fufuro betwa sa asani bi na ye dia so chere chi kro yi ebe so no so a ye yo man for no yensu ebe kasa e dia for say atentene en obia epe se be ye dwuma e wo man mu enti se atentene no echia man bi mu na ebi mu de ko etia wo mu de a ene se asem ewo ho a se ye ka ewo oman mu nti de abeduro no ena me de abesi enti na se won so wo hwe ye tie mu nsem no de na wo dwen e fa ho bomodin afafa ye comment section ho me fa so yen na biem so no share video way on all the social media platforms. Follow Too Much GH or Instagram, Twitter so at Too Much GH _ Facebook so Too Much GH. Most for Muniaba, Medina na ama Ubusanya me aduma. Yebasa de shabi makramunya. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes aduane bia aduane pa bedidi wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia diwo aha na Steven Apia bedidi a e viral no I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep. enti aduane pa fie mumina mo be aduane pa na ha na aduane papa wo ye wo East Legon Boundary Road opposite the Self-Filling Station.